No, green screen. No, bye. Then shut the fuck out to here. Do you think I care? Stupid. Ngufiteho umwanya wo kugutaho. Guys, mutapinge screen. Ntabwo ngufiteho umwanya mwana. You get out to here. You fucker get out here. Hi. You two, you don't play with it. Yes. You don't play with the green screen. Guys, mutapinge inkuru nyibatature maze kuyerekezaho amaboko. Ngo byagenze gute? Bimeze biti. Umukobwa yagize atya afata umwe. Iyi ni inkuru ngiye kubabwira mu marenga, umuntu muzima araza kubyumva mwe mutapinge. Wa mukobwa wanyu ariko koko reka babwira ikintu kimwe bana batoya. Bakobwa muri aha mu nyumvi. Ntimuzigere niri na rimwe. Ndashaka kubyumva unyumve neza cyane. Ntimuzigere mwifuza ibyo bagenzi, ibyo abangaba birirwa imbere ya kamera babereka ko ari byiza bro. These motherfuckers babayeho ubuzima bw'umwanda. Ubuzima bw'umwanda bubabona imbere ya kamera. Ubabona imbere ya kamera. Naje kumenya story ngwa kuri video bro. Mungu wangu. Ariko ibaze kubona umuntu w'icyamamare wemera umuntu mwese. Ndavuga ariko se nimba burya muraza ko nyumva. Mwemera ari kuri gati gipipi cy'umukecuru. God ifata nakataraza kazaza. Reka ze ngubwire. Sha tujya tubona bino bikobwa, tujya tubona aba bantu barimo kwimatatura, aba bantu babayeho nabi. Urumva? Uyu nguri gushyiraho imugizi rukaka nkurukisha nazo wagahuyuwe kumane nazako urongera kwareka nk'ubwo ngenda guhanyuko. Urumva bro, ubuzima ubayeho wirirwa wifuza ukunda wababwira ukuntu ngiyewe mbona ibintu God ifata nabi taye ndiruka. Nabonye ibintu ndavuga ati mu izina rya Yesu. Nibyo nuko hari inkuru ntashobora kuvuga. Mwana hari inkuru ngiye ntavuga. Hari inkuru ntavuga kuko hari inkuru utavuga kuryo wanayivuga iyo ngiye ikakubera akasa mutwe. Nabonye ibintu ndavuga ngaceceka iyi nkuru njya nyigoragoza nabuze ahantu nyihera nyibwira abantu. Nabuze ahantu nyihera nyibwira abantu. Ago bikunda ushaka ahantu hera ukagoragoza nkavuga nti banyarwanda iyi nkuru ndayibabwira nti nkavuga ariko rero kuko nzi ku isi waba ufite ibimenyetso waba ufite ukuri hari inkuru barika kubaragura ikakubarangura. Hey pastor Akimu nkandaho, Herman nkandaho, uyu niwe mu pasteur wenyine rukumbi nkandaho. Reka manze ndebe ubwiza bwa mbere ko nkora inkuru. Let me see. From Nigeria. This they are smokeless. They have no smoke. Hi. What did you say, that Nigerians don't have smoke? Show me what you have. You don't talk smoke. You look like see the way you do. See your face. Guys, everybody tap your screen. That fool you bet. Problem day. Problem no they finish. How can somebody just accept and say this she's from Nigeria?